Sisi w'inyuma imbere y'abantu. Isabato ntabwo ari kuwa gatandatu. Ndabwira ukuri kw'Imana. Isabato ntabwo ari kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu ni umunsi wo gutipura, ni umunsi wo guca ibifureshi, n'ihinga, ni umunsi wo kumesa ibirengeti, ni umunsi wo gukoropa, ni umunsi wo gutema igisambu, ni umunsi w'umurava, ni umunsi wo kuranga ikoko. Nta sabato ihari. Arababwira ngo isabato y'ukuri yaraje. Bikwiriye kigeze Imana yohereza umwana wawe. Bavuga ko bagona amategeko. Isabato iraza itariye n'ikosho ngo abayinjiramo bagire ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Ngo yinjire ku isabato yawe arababwira ngo mwese abarusha n'abaremerewe nimuve kuri n'ikosho muze mwishyire n'isabato nyasabato. Sibaruhura ikoti ryawe, baruhure mu mitima. Haleluya! Baruhure mu mitima. Abari bafite itabi ry'ibakisi, abavuwe n'itabi ry'ibakisi, abasaba n'ibyago, nimuze mwisabato neza n'ingomukira. Naho mu mitima muzamureka kuroga n'ikosho n'akazi n'ugazi n'ugazi n'ugazi. Isabato si n'ikosho, isabato n'ubuzima. Iyo wishyuye muri Yesu, no muri yo muzabona ukuri, muzisanzura nibwo mugeze mu isabato. Kandi nibwo Yesu azaruhura. Haleluya! Nibwo Yesu azaruhura. Nibwo Yesu azakiza. Nibwo azatura imitwaro. Nibwo azamara inyota. Nibwo ari Yesu we. Kaze sichwano. Ekolongome. Bavani. Nimuze mwishyire mu isabato. Pastor twagera hagati ngo mwe bakadeza ndetse mwe mwango tubase pesa.